uzambwira ngo mba naragiye nawe imba narajanye nawe ari ku musaraba marashasha kamubona uko hayabaka musalaba wa Yesu. Musalaba wa Yesu ni kitulio cha maisha na katuliro izaduhukira nababwira ko umunsi umwe narose barambwira ngo ngwino uje kureba Yesu ko hayabanga hata moyo mkubwa shetani mbinguni nitaingia hata moyo mkubwa shetani mbinguni tutaingia. Nitaingia lango la mbinguni. Ako eri uzubana bizamera gute mu gitondo cy'ubugingo bwaketa mu ijuru uzubana bizagenda gute mbese uko mubona asubuhi ya uzima nitafika mlango kwa ajili ya upendo nitapata. Mandelo barisere Aria lo mari de la contre-manda. La vérité valeur Jésus solution. La paix de Dieu. Justice contre la gloire. Ami que yo corromete après mali de ça contre la main. Jésus je vendrai ma de santé à l'obrise à la contre la. Demande ça créateur. Asubuhi ya uzima. Gitondo cha. Uburenzi mwana ngo nyuma kibeta cha nuru naona mji wa mbingu. Baba nitasikiliza daima. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Umunsi umwe nzagenda mu mburi bazagira ngo John yagiye kwisenya gusenga. Umunsi umwe bambure. Yesu ashimwe. Bazagira ngo nagiye gusenga bagira ngo nagiye handi. Umunsi umwe bazambura uzasigara hehe. Yesu ashimwe. Amen. Yesu imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mpagariya hangaha kugira ngo nje mu buhamya riza rivuga ibintu bikaba. Amen. Iyo rivuze biza bisohora. Amen. Uko Paulo yamuvuze ai ni pamo uko Petro yamubonye. Nasanze arengeye uko naramwumvise. Yesu araryoshe. Amen. Amen. Ni ibyo ngibyo nibindi nibyo ijambo ry'Imana rizaritanga. Amen. Yuko amasantayo mureke mbaheza ubuhamya. Amen. Kandi inzambwira n'abantu kenshi. Amen. Sizigisha ijambo ngo ngwire umuntu ngo mwigishe ngo iva mu byaha ndarava mu byaha. Tibibaho. Tibibaho.
icyaha ndarareka sinzakigisha undi nakimwigisha gute akakivamo gute kikamukiza gute. Amen. Imirimo ntabonye kuri Yesu nzayibwira uwundi gute. Izanivuga amakuru ngo niko bavuze, ndababwira imirimo nabonye n'amaso y'umubiri n'intoki z'umubiri nakozeho. Amena. Yesu ashimwe. Amena. Uko Petero yamubonye niko naje namubonye. Imana ishimwe cyane. Inyigisho tuzazikurikira n'undi munsi. Reka mbabwire, habaye igihe kimwe ngenda mwivuga butumwa, ndagenda ngo shike mu gihugu cy'i Burundi, shike Bujumbura, inja kubaza umugabo ngo tundangire ahantu hatarashika ubutumwa bwiza. Arandangira ngo uzagende mu Ijenda yasengera ngo muri ADPR. Ati ngize iminsi ngenda hani Bujumbura mu matorero, atariko ndagenda ahantu hatari ubutumwa. Ndagenda abahazi Bujumbura no mu Ijenda ngo mare kuhashika, noneho ndaharara. Sanga itorero ya Minivam ryarimwo abantu 10 n'abangahe. Sanga itorero hari amatorero abiri, ni itorero ryari rihani ni Katolika na Minivam aho muri ako gasantere na Sepebu. Ariko Sepebu yari ifite nk'abantu 20. Barambwira ngo ureke ku cyumweru, barambwira ngo bwiriza. Ndababwira ati oya, ko ndagenda mbwiriza abataramenya Yesu, mumbabarire gusa mwebwe muzampeza umutumperekeza. Atoya ati tuzamuguhereza. Atoya naje gusa ntabwo nkora imirimo ibiri. Umukristo uzasubira inyuma afite abapasiteri biwe, umunsi nzaza kubwiriza mu itorero nzaza, ariko ko ndashaka umuntu arumva ubutumwa bwiza. Ngo bice bampeza umuntu, ndagenda n'ahantu twagendaga amasaha 2 ngo tumare gushika. Umuntu wa mbere nahuye nawe n'umuntu w'imyaka 80. N'ahantu ku misozi myiza cyane imeze ngira misozi iwacu, ariko naza mbona ari ahantu h'indondo hari utuntu tw'utujinja, abazi imijinja. Noneho uwo musaza turahagera. Ngo tumare kuhagera tangira kumubwiriza. Ngo ntangire kumubwiriza, ndamubwiriza kurya bavuga butumwa bamugenda. Nambwira ati ndashaka guhanira nawe, ndabanza ndamuyegereza, mfite ibintu nguhereza, amazahabu meza, mvuye muri Kongo nkuzaniye amazahabu meza cyane, kugira ngo umumotive yemere ko muganira. Twaraganiriye amasaha 2. Arambwira ngo uwo Yesu wawe sindamwumva, umugerageze. Arambwira ati nsengera. Amena. Ati unsengere, ati iminsi yaje nsigaje. Nahubwo nagiye kugenda, barambwira ngo tugize imyaka 20 Sepebu na Minivam, imyaka 20. Abantu bavuye Bujumbura barananirwa kuja kubwiriza aho hantu. Nta muntu numwe twigeze tuhabona, tawe habe numwe. Nushake wa mugabo we ugaruke usubireyo, nta muntu uhabona. Ndagenda uwo munsi wa mbere nahuye n'uwo mugabo, umuzukuru w'imyaka 18. Uwo musaza afite imyaka 80. Arambwira ngo icyo sogokuru yemeye, ngo iki kintu ndagitinya, ngo nanje kirahari, ngo nsengera. Ndabasengera, banjana mu nzu z'abakazana biwe 2 baraza. Ubamare kuza barambwira ngo twebwe, ati abagabo bona twica, bamenye ko twemeye Yesu, bo twica. Ubwo burira inzu yari igira akantu ko guterekera, akantu kayo ko guterekera. Umunsi wa kabiri ndabyuka mu gatondo, nageze ngenda mu gatondo nkirirwa ntariye, ntanacayi nageze mwe ko nagendaga batarakingura saa 11 kugira ngo nje kuhashika ko mu masaha 3. Ndagenda mu gatondo kare imva hajya mu Ijenda, kandi yuko nahavaga saa 11 nkaza nka saa 1 ngashika ngaho mu Ijenda, niriwe iyo ngiyo nagiye mu butumwa bwiza, kandi nari nje nyine. None umunsi wa kabiri ndagenda, ngo mare kugenda haza umugabo w'imyaka 37 yama nitanga akihashika. Ngo mare arambwira ngo bavuze ngo urumuvuga butumwa, ejo baratubwiye ngo hari umusaza wemeje hariya, ati kandi amagambo hayo uvuga, ati nta wundi turumva ngo yashitsana arayatubwira. Ati Yesu tuza tumwumva, ati nimba abi Buraya, nimba ba muri Amerika, nimba bahehe, ati tuza tumwumva. Atariko wewe nugenda ugahangana n'uriya mufumu ugashike wewe gusa ntupfe, ati tuzemera iyo mana yawe twebwe hano twese. Amena. Haleluya. Iyo mana yawe tuzayemera. Ndagiye ngo mare gushika nsubiyeyo. Uwo munsi nahabonye abantu 4. Nsubiyeyo ngo mare gushika yuko nahabonye abantu 4 nimugoroba saa 11. Ndababwira ngo umunsi w'imperuka
nimutumva nibi byasi bizatanga ubuhamya. Haraza hemera abana bane, ngo bemera abana bane. Umwana mukuru yari afite imyaka 8, umuto yafite imyaka 6. Barava ngo nimudusengere, ngo babone abana, ngo babone nsenge y'abana. Mbwira umwana umwe ati Imana irambwiye ngo izaguheza ubwenge. Ati ntabwo ugira, ati nageze mbagifunga. Yes ashimwe. Amaze nsubira umunsi wa gatatu ndagiye kuri wa mugabo w'umufumu. Bari bandangiye ngo nta muntu uzuhagera, tawuzi ukora kunka, iyo ntazi ukora kunka. Ndaje umunsi wa gatatu ngo mari kuhagera, barahaneretse. Bari bamuzi, iyo antite yose bari bamuzi, ntawamwegeraga n'umuntu wa leta ntiyahageraga. None ngo mari kuhagera, ndinjiye ndakomanze, ngo nkomange, babanza kwanga kunkingurira. Ngiye haje umukazana wiwe, ngo amare kuza, ndabimusabye, naje hano kandi nimwe na ndumushitsi wanyu, naje munemerere gusa ni gatoya. Ati sawa. Ati runo rugo urwinjiyemo gute? Ati nti worugiriramo ibibazo? Atoya, nta bibazo norugiriramo. Ndinjiye ndabaganirije cyane muri kubiyaganiriza. Ati ko ndashaka muzehe hano. Muzehe baragenda baramubwira, abanza kwanga, agenda ubwa kabiri aranga. Ngo amare kwanga, ndamwira ati ugende umubwire ati mfite inoro hano, mfite inoro n'amazahabu n'amadiyama. Ati yumva, amena. Kandi nari nzifite nyine, dore ngizi. Dore diyama nari mpaye mubwira, ngiyi diyama nari mpaye mubwira muzaniye. Yes ashimwe. Araza, ngo amare kuza, ndamwibwira mvuye Kongo, iwacu abamazahabu menshi n'amadiyama, nazi kuzaniye. Arantegera cyane, arambwira se niki ushikije hano. Amare ndamubwira ati diyama nakuzaniye, ati naje kukubwira Yesu ko yapfuye arazuka. Yes ashimwe. Amena. Yaretse nitsa. Uwo Yesu ninde? Abahe ndamubwiye. Ati kandi nakuzaniye agakiza. Naho yatangiriye. Yamavuga ngo ufite ngo nubona ngo uvuye hano ngo muri runo rugo, ngo udapfuye, ngo urabona ngo icyaro kwinjije ngo nta wundi uzurwinjiramo. Njewe ndamubwira ngo Yesu, ndamubwira ati simfa. Arambaza ngo se ngo kurashaka ngo dupingane n'Imana ngo zanje n'izawe. Ndamubwira ngo iyi ngo nico canzanye. Nama mbona ko ahindutse. Lo paridesere kotremanda. Olo panda la maridezala kotela manda. Ndamubwira ngo iyi uko mbaye mbabwira n'ukuri kw'Imana. Ntabyo mbaye nongera, ntabyo mbaye ngabanye. Ngo mararambwira ngo reka. Yahamagaye Imana ziba mu kirere n'iziba mu kuzimu. Kandi yari yambaye ikirengeti, ikibaza bita ntabi ibirengeti bimwe baza muri HCR baza bahemba. Sedeke ngo zokabusha. Cyari kigize nk'imyaka none ni bari mikeya nk'icumi. Yambaye amanigi mu ijosi n'ayandi bene ahangaha, umubiri we ntuza woga n'umusatsi afite amashara, ngo ubucafu bwinshi atoga ahaye anuka. Ni Satani nyine ubwayo yonyine. Barambwira ngo ntaza yoga, ngo ntaza amesa n'urwo rurengeti, ngo ntaza ayambura izo niki. Noneho ngo mare avuga izo mana ziwe, arazihamagara ngo nizize ngo zimvaneho. Burya nari mpagaze, burya nari mpavuga, numva nsengera umutima, numva ibihu n'umuntu warugira amapuissance ateye ubwoba. Numva ibihu bivuye mu maguru birantamuruka, numva ibihu bivuye mu maguru birenga nko mutwe, numva umusatsi uragiye. Numva ko nshatse nko kunanirwa kuvuga. Ndavuga ngo Mana mu izina rya Yesu Nazareti ndakoze. Mana ya Eliya, Mana yabanye na Eliya Karumeli, Mana wa Toloma, wa Eliya yahamagaye umuriro uva mu ijuru. Nama numva ngo pa oya, ngo mare ndamubwira se warangije hari ibindi uvuga? Arambwira ngo yenye ngo narangije. Ngo mare ndavuga ngo Mana wiyerekanye ku musozi wa Karumeli. Uravuga ngo Eliya aravuga ngo bamenye ngo wewe ngo none ngo kari we Mana, ngo kandi bamenye ko ari we wantu, ngo wigaragaze Mana. Ndavuga ngo Mana wigaragaze uyu mugabo n'aba bose bamenye ko ari wewe wantu, bandi kandi bamenye ko ari wewe Mana isumba izindi mana zose, kandi taba nije gushimwa
aba ari wowe Mana ushimwe. Nuko nikije ndavuga ngo Mana ngwigaragaze. Yamavuga ngo numvishije ubwoba ngo arapfuye. Yagiye gushika mu nzu ahaye atera intambwe gutyo ngo yumvishije indwa niki ubonye ngo mbonye ngo umuntu ngo hangaha nje ntiyasura kumbona. Yamabona umuntu yishinze imbere yiwe araba ngo ko ndabona umuntu ngo afite ikirere ngo ndahaye mbona umutwe we ngo yambaye ikanzu y'umweru ngo kandi ngo yambaye ngo ngo umukandara ngo w'umutuku ngo ufashe kwihuza. Uwo tuvuga taundi ashika mu nzu abona wa muntu yamukurikiye ntiyasuye kumbona. Aramubwira ngo amuhagaze ngo hejuru n'inkota ngo aramubwira ngo izo mbaraga wishingikiriza ndakwica. Ngo ni utumva ngo aya magambo uyu mugabo hayakubwira ngo ndakwica. Ngo akamuhagarara hejuru ngo akabona inkota gusa akabona n'igice cy'ibirenge byiwe ngo yazamura amaso ntabone ikirere cyo mu maso ngo akabona ngo ararenze asumbye n'ijuru. Beze Imana icubahiro. Yesu ashimwe. Ndabango murahuwega na Yesu Nazareti subiruka uvuge. Amena. Ava mu nzu aramanuka na hantu ho muri village aja mu gisambu mu bikuru. Abana batazi ibisambu ni mu gihuru. Aramanuka aja kwihishayo. Aragenda aravuga ngo ntazogaruka muri runo rugo rwiwe ngo uwo muntu atararuvamo. Imvura yamunyagiye bagenda kumushaka baramubona. Arababwira ngo ngese ntimuhe mubona ngo iyo yagiye kwihisha hari mu mwonga akavuga ngese ntimuhe mubona ngiwe karabona wa muntu uhagaze ngo yasumbye ijuru ngo ko arubura amaso ngo akabona hagaze mu rugo rwe ngo kandi ntiyo ruhagenda ngo naho bomwica. Ai dagoni ya kwila ibitangaza uko yarari niko azahoraho. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Yanga kuza ararayo ndagaruka gitondo barambwira ngo ari hareko mu gisambu yanze kuza ngo wa mugabo atarava ngo kora mubona ndabona nanje singira imbaraga zo kumuvana. Nabati azantegeka nanje atari ko sino mubwira ngo ngivanga mubwira ngo toka hapa. Ngwese none bagire gute baranga ngo nyabona ukagira Imana ngo musengere ngo adapfa ngo musengere ngo kandi ngo ave hariya ati ntibishoboka ati nkeretse gusa yihane yemere uri akariwe mwami. Manishi. Amen. Haleluya. Yari yiriweyo ararayo ndaza ndahamusanga ndasaba Imana. Amena. Haleluya. Ubwo ngubwo babonye ahunze ngo ngaruke mu gitondo abantu bazatanguranwa gupfuka. Ni wakati umugabo umwe niwe wavuze ngo nugutukana ngo baramukanga kwemera ngo ariko Imana izabashahurira ba nyina. Umunsi uri mu kwanga. Ni wakati wa kuokoka. Umugabo yaravuze ngo nje sinaneme ngo nuguti ngo naramutinye ngo se ngo nzamurusha imbaraga ukuri mu kugira ngo uzarusha uri mu kwanga kwemera ngo uzarusha Imana imbaraga gute. Ni wakati wa kuokoka. Ni wakati wa kuokoka. Amena.
umunsi umwe reka iyo paje nireke na uwo nguwo naramusengeye ngo mara kumusengera ndataha. Noneho uwo ni umunsi yari agize iminsi 2 aba iyo ngiyo, ndamusengera ngo Imana imuvaneyo agaruke. Imana irabinemerera, irambwira ngo icikoze gusa ngo igiye ngira mumara ngo yange kwemera ngo yange ngwira. Ndamwira ati Imana nafira gahangaha ati oya bari bansenyeye Imana usarere nasise kuri directeur w'uruganda rureba uburundi wose, directeur general w'uruganda. Ndamubwira shika ku muntu ureba agenda, arambwira ngo sha ngo Imana yakugiriye neza, ngo we ngo uzugenda ngivuga butuma ngo je narabigerageje ngo kandi ngo kizaba muri iki gihugu ngo ndakubwira uko nukuri ko Imana bahe bavize nani yanje yarasa nubizi ngo kizaba muri iki gihugu ngo ntakizakubaho ngo yuko ngo nkwandikiye ngo kizaba cyose ngo muri ubu butumwa ngo hayagenda nguvuga ngo ntaco ngo uzabazwa. Murumva Imana kwizigira. Amena. Haleluya. Ndamusengera imvayo ndasubira ndaza ngo barambwira ngo utubabarire ejo tuzagusange tuze kubatizwa. Umugore umwe yari yabyaye amahasha, barambwira ngo nubu ngo aracabayo ngo yanze kuza ngo wa mugabo ngo atarava mu rugo rwiwe. Baraza ngo mare gushika mbona iminsi yanje yashiranye. Haje umugore wari wasibye umunsi umwe abyaye amahasha, aremera araza mwijenda ngo tuze kumubatiza. Yaje isaa 10 ya murukerera, s'il vous plaît, agize umunsi umwe abyaye. Amena. Haleluya. Namusize aho ngaho uwo mugabo, sinzi niba gihabana bugingo n'ubu. Sinasuye kumenya amakuru, ariko abaje kubatizwa barambwiye ngo agize iminsi 2 yaranze ngo ahubwo azapfira aho ngaho. Nanje ndababwira ngo natemera umwami Yesu yuko twapinganye, simfite uwo mugabo, simfite ubushobozi bwo kuza kumuvana aho yahagaze. Nagende yemere yuko ari we mwami kandi ari ufite imbaraga. Ahasigaye urucuru uzatwarane. Namusize uko nukuri ko Imana mpembabwira. Agize 2 jours manuka ku munsi wa 3 azanyaga hari kumvura, azanyagirwa abiyo ngiyo. Abantu bose basigaye bagenda ku gisambu bakaja kureba, bamara kureba kumenya ngo se niki tugende ngo yaye ngo umugabo ngo uhagaze hariya ngo babe naho mwokorana ngo mu Burundi bwose ngo naho mwoza ngo inkota yiwe ngo ntimwagira ngo ahangaha ubwo ngo nzapfira ahangaha osha ngo ntiragenda ngo aze kunsogota ngo mbona. Amen. Umunsi umwe abana bagenda muri village naza nsenga, bagenda bagirayo umwe n'abagabo ubu nyine ngo buce barambwira ngo abana bararwaye. Bamara kumbwira ngo abana bararwaye, ndagenda kubareba sanga barwaye ibikomere byabafatiye ijoro rimwe, abana b'abahungu 2 byombi buca mu gitondo babembutse ibisebe byarimbye amezi 7, bagira amezi 7 barambwira ngo reka tubanze tubavuze, tereka mbanze ndekega ndebe ko bagira amezi 7 nsanga barabavujije, baja mu bintu by'inziti, baja ku muntu by'ibitaro birananirana. Umwe ndagenda ngo mare gushika inja ahantu mu butayu. Abantu batoya bino ntibazi mu butayu. Ubutayu ni ahantu mu gihura abantu bazaja gusengera. Mu butayu kaja kwiherera mu mashamba. Na Yesu yageza kunda kuwasengera cyane. Ngo mare gushika ndasenga ngenda inzanibuka nari najanye imishashi 3 yuko nari navyo ndagirayo iminsi 3 ku munsi inzandya umushashi Amena. Noneho ngo mare gushika umunsi wa 3 buca ndangiza amasengesho. Waje kwa saa 7 za nijoro mpasenga ndi maso nica, mbona ikimuri kiraje ngo mu kirere genda gihuhuma, mbona shikubise hasi hari muci mu mababi y'imiko, amababi y'imiko ukandagira ngo check. Noneho hari umukikira w'igisambu ara utazoza wumva nane wenda imvugo mpaye mvuga muzamusobanura yoza mbaza
noneho hari nkaha umukikira hari nkaha kuri iyi nzu nanje nari nkaha ako kazu nije wari warakubatse k'amasengesho. Noneho numva muvurira hasi muvurira cyane kakujya kutuye cyane. Amen. Haleluya. Ngomare baraza apana sukurota umugaragaro gutya baraza numva ngo chaki mbanda umutima urambwira ngo reka nsenge bukeya ngo batano ndasenga numva bakomeje kuza. Noneho numva ijwi ririmbwira ngo ni wewe baje bashaka nushake usenge cyane ariko urugamba rwanje na Satani Yesu niwe ngabinkengera kuba muri we byarantinyuye azansubiza mu imbaraga kuba muri we byarantinyuye azansubiza mu imbaraga. Noneho numva mutima urambwiye ngo sohoka ndamansohoka mpumirije ariko ndahumiriza umubiri ndahomereza ngo nimba nyine bamfate ndahaye mbabona. Amaze ndasenga n'abamwami Yesu we ni iki ngiki wangire ngo nzaje ngo gutanyagurwa n'abakoresha imbaraga za Satani uko nyine banicire hano uhari ni wowe nzansenga Mana mu izina rya Yesu erekana nasenze amasengesho bene aya nkayo umuntu ugiye gupfa nyine. Amen. Baje inshuro zitatu noneho ngo baranegera numva ubwoba burashize ngo kama mbaya bari kandi ndabasanga noneho baje inshuro ya gatatu ngo baze ikintu gusa nakoze gusa narabasumiye nirukanka iyo baje ndavuga ngo mu izina rya Yesu wazutse mu izina rya Yesu w'imbaraga mu izina rya Yesu ndirukanka nje bari numvishije birukanka kakurya uza wumva inka zageze zitakera umuriri wazo barirukanka numvishe gusa ko bavuga baza bavuga ururimi rw'igifurero ruba muri Kongo bakavuga ikinyamurenge nizo ndimi zibiri naza numva bavuga kandi wari urimo havuga igifurero yari umugabo wijwi rinini cyane numva ko bavuga ngo aratunaniye ngo tugende ngo buce mu gitondo. Amen. Haleluya. Ndataha ngo mare gushika sanga umwana umwe yakize ibikomere inkovu. Amen. Ubundi biracameze kurya ndataha nurira indege ndagaruka i Bukavu ndavuga ati sasa wewe ufite ibikomere indege zakuzana ndaje hagize icumweru umwana indege iramuzana ngo imare kumushitsa ibikomere wageze uhareba rimwe gusa. Amen. Uriya yarakira akana gatoya yari mutoya ni musaza wiwe umukurikira ngo amare ndamubwira ndagenda naza mbere bamwe numva nk'agahinda ariko Satani nibonyeho. Satani iyo wavuze ngo urasenga ubu habihamagara Satani ngo kuja kwa mapambano ngo ngwino turwane ni nkuko uhamagara umuntu uri hakurya mu Kavovo ukamuhamagara hari hakurya ngo ngwino turwane. Iyo uvuze usanga urasenze uwitegure kuva ngo kuja kwa mapambano sasa azayama guhamagarira intambara. Amen. Araza ngo amare gushika umwana indege yamushikije mu kijima ngo habe saa 4 za nijoro bashitse ngo saa 2 ati papa ndapfuye n'ibikomere ko ndaribwa cyane none se ko nta modokari mfite hano ntayo nabona ubu nyine twari dutuye igepfo imuhumba tana amataxi ahaba mpaka ukazamuka ruguru muri sita akabariho hajya ku isoko y'inguba ariho hari amataxi none turabigenza ute ntiwarinda ngo buce ese cyangwa ntiwakwizera no muganga wakijije muri umuna wawe hitamo ejo kuzakujana ku bitaro kare nimbona imodoka ndakujana nintayibona ejo mu gatondo kare nzakujana uhitemo cyangwa Yesu agukiza. Arambwira ngo umutima wanje urambwiye ngo pisemo umuganga Yesu n'umuganga mukuru. Yatembirizo agenda asubira mu rugo aja ku kazi ariko agenda yahebye yarameze nabi. Ndasenga umunsi wa mbere. Amen. Ndasenga umunsi wa kabiri. Mana
izo ni imbaraga zawe, izo ni imbaraga zawe, izo ni imbaraga zawe. Haleluya. Umunsi wa gatatu, umunsi wa kane mu gitondo, kandi bwari bwije ibyo bikomere, nta muntu waza ubireba ngo buce mu gitondo. Muce mu gitondo dusanga ari inkovu ya kera. Yagize imyaka atahataramera n'umusatsi. Inkovu zimwe mwari mwabura inkovu zakereza ziva nk'utuntu tw'udushishwa twera za kera. Apana inkovu ijya igitukura inani, inkovu za kera zifite imvuvu. Ndavuga ngo mana we, ngo erega uri peneserine. Yasashimwe uwo tuvuga, ibuye rizima ariko ku mano ibuye rizima cyanzwe. Babwira ikindi kimwe. Yesu ashimwe. Amena. Igihe tuvuye i Bukavu hari muri 2004, turahunga tuza turi impunzi, ibyacu twabitaye byose, twaje vraiment nta kintu dugire ngo tumare inkambi iva hariya iragenda, ngo imare kuva muri Rusizi tuba oblige twebwe ko tutakuma kugenda, twasiga abanyabukavu benshi bakera abariho dusigara. Noneho ngo buce inkambi imaze kugenda, nta access twari dufite ku byacu byari yo tuvuka aho, ntitwacuruzaga n'inkambi yari tubeshe, ubwo bari bakiduhemba cyane. Nta kuntu twambukaga mu mujyi wa Bukavu twari tumenyereye ngo urebe n'akantu wagira icokora, twari bloke. Noneho ngo hakanije abana bari bakiri batoya, ngo noneho ngo tugere aho ngaho. Inkambi imaze kugenda, akantu twari dufite, mureke mbabwire ukuntu Yesu azaba mu buzima bworoshe n'ubukomeye. Kwiganyira no kusa beshwaho no nizeye Yesu ntabwo bafite no kwandala bardeza la kotrema. Sigarana igiceri cya sanfura, igiceri cy'ijana, ubwo caguraga isabune nyine, nanone nk'isabune zibiri z'ubu nyine caguraga isabune. Ndagenda ngo mare gushika, mbwira Imana, ndagenda ndagitanga mu rusengero nkuko ndibwira Imana ngo uzi nta deni ryawe ngira, kandi singutangiye sadaka, ndakigukabye ukinishura, hari deni ryawe ngira. Telemandele mediza la kotro banda la mediza, ndakandi sinkigutangiye sadaka, singitanze igice cy'icumi, kandi singitanze sadaka, ndakigukabye. Ndagenda mu isapu ngishiramo, ndaza ndicara. Kwiganyira no, kandi icyo nari sigaranye cy'imboga, cy'akawunga, cy'amavuta, cy'isabune, kandi gicisa n'ukuri. Kwiganyira no ndahonja gukaba, singenda mu rugo, ibintu byari bihari niki, ariko nta hantu naciye, nubwo amatelefone yari atarasakara, ntana nshuti nari mfite noshobora kubwira ngo, n'abandi bari bafite inshuti zabo baza babakira mu mazu bakanenda bakabafasha. Ni ukuri ko Imana nta wundi niyambazaga imbere n'inyuma, keretse gusa Yesu, niwe nari nsigaranye. Nisunze umukiza uko, nisunze umukiza
Yesu ashimwe. Mwarushe Imana ishimwe cyane. Turi kumwe ngo mare mu gitondo naraye ngitanze nuko mbwira umugore ati nari nsigaranye 100 ariko nari kabye Imana. Yesu ashimwe. Turaye aho ngaho nyine nari kabye nje wakabye umuntu ndahaye mbona namase mubiri ngo nje no kumwishuza kandi sinari nari mukaze ngo rizabyare nari mukabye nyine ariko ngo buce mu gitondo umuzungu arasohoka yari ahagaze ku capa hano twita ku capa ikamembe uzuhava guturengera hano muri nogare y'ubu nyine bakunda kwita ku capa niho umujyi uhurira hano mu mujyi n'urengera muri gare nuza numanuka naho haja kuri Anglikani. Ari babiri ari kumwe n'undi mugabo aramubwira ngo nkeneye kugusura ng'impunzi. Nari mu nzu ikizu cyari kitaruzura cy'ishantiye cy'itorero rya Anglikani arimo twagiye arimo turi ikizu nyine kitubatse kidafite amadirisha niki aho ngaho nyine turi impunzi nyine. Noneho ngo nkeneye uwo mugabo yamubwira ngo iriya nzu ngo kandi ngo nkeneye ngo inzu ngo ifite access ngo ngigeraho imodokari yamatunga urutoki ngo muriya ngo hari hakurya ukacangugu kandi uko aho ngaho iruhande hariho izindi mpunzi yuko ziri aho ngaho amaso yamatambuka arazirenga zose. Amena. Na imani inaruka juu ya mambo yote. Yesu ashimwe. Amena. Ati hari araje ngo ashika ansangamo tukabamo n'izindi ngo zibiri. Turavuganye ngo tumare kukura musati naje kubareba ngo dusohoka arampamagaye ngo ngwino hano ndaje ngo mare gushika arambwira ngo umutima wakubwiye ngo umutima wambwiye ngo reka ngo ngufashe gatoya ngo mfite agafaranga gatoya ngo ngufashe ngo ariko ngico nkubwiye ngo ntugasangire n'abangaba ngo muri kumwe. Ndamubwira tinukuru ko Imana nabo barapfuye umbabarire ngo nimba udashaka kumeresha nabi ngo kandi ngo umbabarire ngo nimba udashaka kumeresha nabi ngo ngiyi $100 ngo uzayirye wenyine nakabye 100 inishura. Zari zigifite agaciro ndamubwira ati oya ndazigabura n'abandi. Arambwira ngo nimba byakugoye umutima ngo reka mbaheze zabo bituma duherekeje tugezera ngo nimba byakugoye ngo wanze kuzirya wenyine. Afashe $20 ahaye ifamiye zibiri. Ndamubwira ati iyi nayo ni Imana yashatse ko zirya njenyine ndazitetemba. Amen. Ndaziriye zirashira sigarana 1,000 ndakijanye ati kwa kundi ndamenyeraga mfashe cya 1,000 nico cyari cyasigaye kandi ndava ngo ndakigukaba wangu ubikunde ndakigukaba baye mbwira Imana uzange ubikunde ndagukaba nimba wanze ko ndagukaba cyangwa niba meko ndagukaba ndagukaba. Pese Imana cyubahiro fashe 1,000 cyari gisigaye iminsi naziriye ngikabye kandi Imana ngashika mu istada nkaba ngo ndakigukabye kandi uzakinishura ntukagiheze. Yesu ashimwe. Amena. Ngumva ibujumbura ngabayumbe baza basenga. Amen. Dushira amaboko hejuru. Abana b'Imana ni beza. Ni beza. Abayumbe b'Imana ni beza. Imana ishimwe cyane lo panda lama de solo kolo banda lama ishenezerewe. Arambwira ngo twaza dusenga ibujumbura usare gutya ngo mu cyumba cy'amahombe barafatwa baranezerwa bahe bari dutambe tumuvugirize baraba ngo se ninde dufasha ngo muri zirambunzi zikamembe
bama bikiriza ngo rimwe cyane mose ngo ni John. Uko twari dupfuye turi benshi nama ngo ngiyi $100 ngo uzoduhere John ngo niko ngo umwuka ngakubwiye. Sashe arahita nsohose ngiye sinzi uwo nari ngiye kureba ku bitaro arampamagara ngo urihe John ndamura ati ngiye ku bitaro mfite ubutumwa bwawe vuba ihute uduhurire hano nane ku bitaro kuri general hano hariya Igihundwe. Ndirukanga ngo mari gushika ijambo gusambwe ngo twaza dusenga ngibujumbura mu gitaramo twabayemo ngo bamare ngo baruzuzwa ngo bamare kuzuzwa ngo baravuga ngo ese ninde wafashe Kamembe ngo bama bavuga ngo ni John ngo bafata $100 ngo none ngindaye guheza. Ai no mu Rwanda mana narakubonye uri mana Kamembe mana twarakubonye. Lo mari desere kotremanda olimanga la ma desela lo vari sere kotremanda ai nara muri byo semana uri mana we amen zirashira sinasuye kuyikaba nono nsanogize isoni ndavuga reka nsenge amen zashize ndasenga narikabye kabiri navuze no nja kuyikaba ikanivumburira utireka noneho senge mana uruzu komese mana kandi waravuze kandi nageze nsenga mpangoresha ijambo rya Bibiliya ngo habe n'inyoni urazigaburira mana yanje uzi uko bimeze no mubiko meye bereho ava hano Igisenyi yari umukozi wa leta n'ubu aracyakorera leta ngo amare gushika ageze mu mujyi uwo munsi vraiment nari nayishi ndavuga ngo reka nzenguruke yuko nari nsodose ihudu mundushe kandi uzi gusohoka ihudu murushe tuhage ni bibi cyane uzamvucitse intege amen byashize igihe cy'ubuhunzi cy'ibibazo byashize noneho ndaza nyura mu mujyi nari ngize gute mpange nandirimo ai Yesu ni rafiki yangu kubwa na amani numva inzara yashize Yesu ni rafiki yangu ngonze gushika hano mu gahanda kerekeza Maranatha umuntu mwarambona namura ngo John we ngo Pastor John ngo ngwino hano ndaza ati ejo hano hageze umugabo aravuga ngo ashike hano mu mujyi arahagarara ngo yumva umutima uramubwiye ngo mu mpunzi ziri hano zose ngo ninde mfashe ngo yumva umutima uramubwiye ngo ni John arashaka naho yashatse muri iyo minsi nari mu masengesho telefone yaje narayifunze arambura afata s'il vous plaît afata sheke arayimuhereza ngo amare kuyimuhereza ati nubona John ntumuzi ati ndamuzi ngiyi sheke uzamuhereza ngo ubwo gampaye ndirimba kandi ko ndaririmba none mpa ntekereza mu rugo ukuntu bimeze Yesu ni rafiki yangu yo Yesu ni rafiki yangu muri ka karirimbo nyine nama numva haciyemo ngo John ngo ngwino hano ndaza ngo mare gushika ambaye ya sheke nama ngira retour kuri banki amena
nono ngarukana kandi ai uwo niwe gisubizo uwo ngega kuba je numva mpa Yesu nzakorera Yesu kugeza gupfa. Banshi ndayazana ngo mare kuyazana ngo shike mbwira umugore ati doreka Imana ishimwe nari mu kazi ka Yesu ndayatetemba kandi amen ndayatetemba noneho iyo aje gushira ntangira kwishuza umuntu ibukavu inzira isa nibonetse bukeya mu bigoye noneho ndambuka ntangira kwishuza umuntu mutangira kwishuza umuntu wari warasigaranye mu Kongomana amafaranga ari umutunzi ukomeye cyane azadandariza za shine n'ubu n'umuntu ugira amakenkeyeri hano kuri za kuri labote hano kuri kotecha n'umuntu ukomeye cyane yamambwira ngo wa munyarwanda we ngo wagize ngo ni muri RCD kandi ngo burya ngo mwaratugandamije ngo wowe ngo uzosura ngo narayajanye ngo kandi sinzayaguhereza ngo kandi ngo uzagende kurega aho ushaka ngo ngwino hano mu mujyi wa Bukavu kandi nguze kundega ngo mwari mwaragizega ngo kandi ngo narayajanye kandi yari amafaranga make yari menshi numvaga noneho ndirira Imana ndavuga ngo Mana niki ngire gutemana we aya mafaranga ndagenda umunsi umwe ninjira ihudumu iminsi 3 Mana aya mafaranga niki yahejeje Mana nishuriza aya mafaranga reka nkubwire abagira amadeni Imana iziyishuriza umuntu amen reka nkubwire nsenga iminsi 3 habe nakajwi k'Imana nakamwe ngo numve habe no kunongorera nakamwe ngira nyina ngo mu gitondo tora Bibiliya narayensohotse amasengesho tangira kuyisoma haza umuvuga butumwe wageze w'inyakabwende utambitse ku ruganda rw'isima yageze akunda gushika iwacu hariya ibukavu noneho arambwira ngo twaza dusenga ngo nyakabwende ngo muri ADPR umwana w'umukobwa ngo arahanura ngo aravuga ngo hari umugabo ngo umukozi w'Imana ngo uri Kamamembe ngo kandi ngo wahungiye ng'ikamembe ngo wari utuye ngibukavu ngo afite ngo ideni ngo yishujije ngo Uwiteka ngo mugende mubwire ngo ngiye kuri mwishuriza ndi Imana amena haleluya haleluya nama ntangira gusenga ngo Mana uwo mugabo yari yarananze bene uko gupfa nama ntangira gusenga ngo Mana ankunde Mana ankunde Mana ankunde amen haleluya none ngo ntangira gusenga gutyo ngo buje guca mu gitondo yambwiye kanone hari saa 3 za mu gitondo ngo buje guca mu gitondo arampamagara wa mugabo w'ibukavu ngwino abati wageze umuvuga Yesu w'i Nazareti utamuzi tingaho gagenda kandi bagukozeho amena ngwino ngweza amafaranga yawe narakose nkosera n'Imana ndagenda ngo mare gushika aramira ngo John we yuko narayensenga ngo ankunde yuko arambwira ngo sinshaka ngo turamukanye no kuboko ngo reke ngo nguhobere ngo reke ngo nguhobere uko gantaziga ivyata uko byaraye bigenda ngamarara gucya nuko muri Kongo twa turamukanyaga nako ngo duhoberana 1 2 3 ni imiti ngo kandi mbabarire ngo niko nzoza nkuramutsa ngo ko ndumva nagukunze umutima ndabatese tubuzi yo goza uko kakujya kwa Nebukadinezari yagiye mu ishamba tiyabaza ngo se namukundi iki azaniza ifaranga iki sinamureze nono sinari nkana mwishuza haleluya amen Imana ishimwe cyane arazizana hasigara $300 ngo amara arambaza nshitse ngo mbabarire ujane ngo ahuje kurira arambwira ngo urya ikintu cyo mwisi uzabumva kunze ngiyi restaurant irimo ibyo kurya byose urya ikintu sinabuze ishonje none takize amata y'inshushu amata y'ikivuguto inyama y'inkoko inyama y'inka cyangwa isamaki akamwe ngo yayo ngo fata byose
sinabiriye birananira. Nono ndabati reka manzi nzana amata, inyama, isamaki. Nawe naramuhombeje nyine nuko ari umutunzi cyane kandi birananira. Ndamubwira ati nanje reka mwereke yuko Yesu agira neza. Abantu nibakubaza ngo uzaze hasigaye $300 ejo zaje yagiye saa 3 zagiye gushika mpamagara wantindiye ngwino ndahashika ngo asura amaze tumbabarire kandi ikintu uza wifuza mu isi cyo kurya zose arazimbeze habe no gusigara habe n'igiceri cya 50 francs azabante Yesu Nazareti yagukoze esashi aranjana muri restaurant ngo shike kazamburi cyo mfata nico ndeka. Amen. Ijambo yarambwiye ngo umbabarire sinzosura kwezi kuboko zoza kuramutsa gusa duhoberanye. Amen. Uwo mugabo ngiye kurangiza mu mbabarire. Uyu mugabo twakoranye twageze dusengana garama. Nabonye umunsi umwe duhaye dusenga izo faranga yarazimbaye ngoje kuzimara ubuzima buba bugiye mu bisanzwe. Birakingurwa amadwane yose ushaka gucuruza ushaka kugenda ubuzima burakomeza. Hari akajambo kamwe mureka agire ni byinshi kara ku murongo nukuri no bivuga atari kubesha bugashya bukira tugeze ejo mu gitondo. Ariko reka mbabwire gatoya uwo mugabo ibintu twageze dusenga Imana tuza tuvuga uko abantu bazagira ngo Imana si yayindi. Bibiliya ntizibesha ni yayindi. Umunsi umwe barampamagara ni Shirake wampamagaye arampamagara ngo muzehe nari namwohereje $700. Nono arampamagara ni kera zari zifite agaciro. Arampamagara ngo baraye babibye zijya $700 bazibye hehe mu rugo mu Minembwe. Ati kandi n'imyenda yo mu kazana wawe amawakisi 5 ari amashasha nayo baraye bayibye. Turasenga ngo dusenge ampamagara asanga duhe dusenga. Noneho Imana yamitubwira ngo ayo mafaranga aragarutse ariko hazaburamwo makeya kandi niyo myenda iyo y'umwana iragarutse. ngo mare nama mbahamagara ngo Imana iratubwiye usore kwizera ni nk'ubusazi ngo ayo mafaranga ngo aragarutse ngo niyo myenda ngo iragarutse. Hejuru y'icyo ndicecekera. Rusingizwa araza bukeye hari hagize iminsi 2 hari mushi mu kwezi k'8. Rusingizwa bitebetebe nimba mumuzi araza anyura harya iwacu asanga nyine hari izo nkuru zamuzehe ko baraye bamwibye nijoro bateruye n'ivarizo umwana mahuzu bamujanye nayo amafaranga barayajana abantu bahazi bayavana harya iwacu ku Runundu barayambutsa mu gashikoko kwa Buhimba Irundu ngo bashitse ku gashikoko kwa Buhimba k'Irundu igiti hari igiti bageze bitakera ngo ese n'umusagavu barimba yari muri envelope ikaba izina ryanje ikaba no Rwanda ko nandikiye papa barahimba bashira munsi y'igiti gutya bashiraho utubabi. Rusingizwa aragenda mu kwezi k'8 sindabona imvura igwa mu kwezi k'8 ngo ashike hahandi udushahi turashahira abona atagiye abona bubaye bwinshi ubushahi yirukanka muri cya giti aje kugama ngo aje kugama nahavuye iwacu yamenye kera ayo makuru ngo ashike ngo yugamye harya amashahi kwa kunda hayamuzaho akandagira bya bibabi ngo abona akamvelope karasohotse ngo abona akamvelope karasohotse agira aragatora ngo agatore envelope yose irasoka yari iri munsi y'ibibabi. Noneho ngo amare arareba abona izina ryanje urumva ni umuntu tuziranye cyane abona izina ryanje abona n'u Rwanda ko nandike papa kandi ayo mafaranga nyine arayabara asanga habuzemo $60 yari yagiye kwikiza mu mwaka nawe izindi muri $700 habuzemo $60 yuko Imana yaratubwiye ngo hazaburamo ngo udufaranga ngo duke niko Imana yari yato ngo hazaburamo udufaranga duke ako valize ganti raboneka myamba yamashika yaragiye ku gitaramo cy'ameza ku ikanisa ryiwe ngo amare kwashika yamatuma kuri muzehe uza makuru y'amafaranga yaboneka ni mwohereza umuntu araza na Rwanda ko rwayo amafaranga baraza barayatora
ngo buje kwira nijoro buriye burakeye, ngo buje guca nijoro. Bugiye guca umunsi wa kabiri bagiye ku rusengero. Ako Imana yacu bagiye ku rusengero gusenga muri burakeye. Umudamu wari ugiye kwinjira bwa mbere mu rusengero, yamasanga bazanye ivalize ya wa mwana bayishize mu muryango w'urusengero. Imana mbabwira bazana valize bayishira hariya mu muryango. Ngo yiwe ngo none sinzi ikintu gihari Imana we. Arirukanse ahuye n'abagabo bari baje gusenga muri burakeye. Iriya bazasenga nka saa 11 muri burakeye. Baraje ngo bashike barereba. Abagore gibo baza amahuzo ngo bakize umutemere. Dore ya mahuzo ya Nyiranduhura n'ukuri. Ati dore ya mahuzo. Barirukanse bahamagaye umukaza ati ngaho reba nakayo yasizemwe bene akakabadamu yagasanze habe no kuvana mu ipengeri nibyo rito. Amen. Haleluya. Imbaraga za Yesu. Amen. Ngiye gutangaza hariyo ndangeze sinabimara. Nahera mu gitondo bukira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yes ashimwe. Ndeke kubarambira amasaha yagiye ariko ndatangaza haleluya nicare. Ukorera Imana ndaruhombo rurimo. Amen. Ndatangaza haleluya zirindwi nicare. Ati kaye tumebare. Kati kaye tumebare. Antangi hana mwokozi. Bishop niba Mama Bishop shimwe Imana. Umazina y'igitubuye inzi yuko nanje ndimo tugenda yagata Umusume nagiye mwivuga mutumye leta na mwende no prize le hotel manda na ubungano muhungu ntihari akugere yari yaragiye ku bitaro hotel manda
Zoloma. Guamare. Yes, Guamare yari baramusezereye. Guamare kumusezereye. Baramubwira ngo ugasubire yarabaye. Ugasubire no kuvuga cyane, ugasubire no kuzagenda. Aravuga ngo reka kubatangire Yesu uzahariya ntabwo gusezerera. Bazishikane. Haleluya ijana nange kuzezana Yesu musu nahaye Imana inshuro magana nari mfite bagira zaro gusinze ndaguheza icyubahiro inshuro magana ngira gutya ndazamuka uruhande kwa Satani ndarana Mwaje kuwa nasize hino tamunyani ndazirangiza mwaje kuwa Satani yatanze watange ngaje gushika kuri haleluya ijana umutima w'umwiza amen lokana mandele bediza umutima wa ntiwabona ko yiga kubana n'umutima kandi Bujumbura yaravuye Bujumbura bamusezereye yageze ntahanda atageze zibiri zo kuzuza karindwi umwanya washize ndababwiraga y'umuziro w'Imana karindwi tuzakira Bwana asifiwe. Ni imwe zo kuzuza zirindwi ariko tube nk'abasheganya amaboko twumvise ko dufite Imana ikora iyo tuyisenze irasubiza. Haleluya. Dusubire tuzamurira Imana icyubahiro tunyeganyeza Yesu ni mwiza. Umuririmbyi yavuze ngo simba ntuzapfa uzaramuka ibitangaza Imana yakoze. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Sifa kwa Mungu. Haleluya. 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 Amen, amen. aho Imana iduheze amahoro kandi Imana ibagirire neza. Ni iryo jambo twashatse kuramukanyamwo mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen.